Mas Aufal Marom yang akan membawakan pidato dengan bahasa Madura. Monggo kepada Mas Aufal Marom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala rasulillahi ajmain. Sebutan kaula amul jaki tor ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Abul Hasan Al-Asy'ari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atalallahu umrahu fi sihatin wa afiatin. Sebutan kaula amul jaki para alim ulama sekak dimah beten kaulah tak bisa nyebut aki asmanah situng per situng, namun tak ngurangi rasa hormat dan ta'zim. Kacukena sebutan kaulah amul jaki sejenak keluarga besar Pondok Pesantren Abul Hasan Al-Asy'ari ben sejenak asatid ben asatidah serta sejenak cakancah seperjuangan badan kaulah cinta sayangi. Langkong cimen tore beten kaulah sarang pada ajunan sateja amoci tor asokor de keajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena lantaran nikmat ben hidayah epon beten kaulah sarang pada ajunan sateja bisa aki lengki tor aki pangki de dalam majlis sefa insyaallah penuh kelaban barokah. Amin Allahumma amin. Salawat kelaban salam moga tetap ya torakina dak Nabi si agung, Nabi si ampon toh ngangkes beten kaulah sarang pada ajunan sateja dari zaman jahiliyah kanto sudah zaman seengki kak dinto dinil Islam wal iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, Bu, saya rahmatin sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Dalam malam mangken beten kaula Aufal bedi ngatorakina pidato si ajudul elmo mana bicepon orang timen elmo kadinto yang nongel taya temo engkina buntan. Pak, Bu, hukum orang nyari elmo kadinto wajib baik do orang bini maupun do orang laki. Sekak dimah Nabi Muhammad ampun tabu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sartepon nyari ilmu kak dinto wajib baik do orang Islam bini maupun do orang Islam laki. Benih nyari ilmu terus dia Pak Ustad, benih terus dia Pak pejabat, benih terus dia Bu Nyai atau Bapak Kiai. Napa polenya cita tepak tor kurang becek. Tapi nyari ilmu kak dinto ampun kewajiban beten kaulah sarang pada ajunan sateja. Tengkateng badareng sepon nasi adebu. Apa meja sekolah? Apa mek letak munduk? Tak kira tadi Pak Ustad, tak kira tadi Kiai. Berarti nyatering sepo kak dinto keleh tor korang tep. Nauzubillahi min dzalik. Orang nyari ilmu kak dinto, Pak, Bu, ampun saya benenya cekak dinto. Tapi orang nyari ilmu kak dinto teroning ah. Dak kimah carana ibadah sebener dak Allah Subhanahu wa taala. Bentera oneng ah. Kimah berang si haram kalaban berang si halal. Bentera oneng ah. Dak kimah ateng kasih saya tor tak saya. Sapane kecukan mana orang tak ketuan ilmu nah tak bisa oneng carana ibadah sebener dak Allah Subhanahu wa taala. Barang haram yang ke barang halal padahal capon Kanjeng Nabi innal abda layak tiful ukmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu illa min arba'ina yaumah
artepon sapa-sapa orang sing akan bareng haram seompaan sholat tetaya kata remah selama 40 hari 40 malam. Naudzubillahi min dzalik. Jakotu 40 hari 40 malam tengkateng are semalam kibade sebulung engkina punten. Maka dari Kak Dinto tore arang sarang pasemangat poter na pasekolah pamonduk maleonen carna ibadah sebener ka Allah Subhanahu wa taala. Ben maleonen kay maberang si haram gelaban si halal. Manabi potren sampean tak bisa ngepitaaki berang si haram gelaban si halal. Paki daherat ring tuwa na esa sada apoy neraka. Naudzubillahi min dzalik. Engki Pak, Bu. Pamonduk anang ki Pak, Bu. Maleta esas. Sallu ala Nabi Muhammad. Cokap sekak dintok pemator badan kaula. Orang lebih nanya ona sepora. Bila ada kaca pecah, jangan simpan di lemari besi. Bila ada kata salah, jangan laporkan ke Pak Polisi. Buah durian diberikan kepada sang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.